Orere marari barabara makeinuka maramurikwo ni toshi na tufuti twa abithaa a NTSA magithie na mbere na wira wao wa gutigirira watho wa barabara ndunaunwo. Amwe marahonoka maumirira ma macini ino, angi nao thabari yao irarengekera o haha thutha wa kunyitwo magitwarithia ngari mari ariu. Murugamiriri wa birigicani ino augite igoti ritinamagiria kuhuthira Alcoblow kumenya kana matereba ni ariu, amu no nginya matigirire watho wa barabara ni warumirirwo uria kwagiriire. We will still continue. Enforcing the drunk driving exercise. Using the alcohol? Yeah, they're using the breathalyzer. Yeah. So that in essence it hasn't been declared? It hasn't been declared illegal. It is still legal. Tugikinya kweheria kamera citu barabara-ini, andu 5 ni maraikitio ngono kuma barabara-ini ya Uhuru Highway na ya Lang'ata kuria nyambo icio irambitwo ni NTSA. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.